Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Ese kuki AFC M23 yafashe umujyi ukomeye wa Uvira ikawufata mu minsi 9 gusa hanyuma ikawuvamo mu buryo n'ubu bugiteye amatsiko abantu benshi? Kuki amabaruwa 16 yose yanditswe n'uyu mutwe nta gisubizo na kimwe wigeze uhabwa? Uyu munsi Bertrand Bisimwa, umunyapolitiki ukomeye muri uyu mutwe, arasobanura amabanga ari inyuma y'intambara yo mu kibaya cya Rusizi n'igitutu cyaturutse i Washington muri Amerika cyatumye barekura uyu mujyi wa Uvira. Mu mpera z'uyu mwaka wa 2025 intambara muri Kivu y'Amajyepfo yafashe indi ntera. Mu gihe amahanga yiteguraga isinywa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, imirwano ikaze yubuye muri teritwari ya Walungu maze umuriro ugera mu mujyi wa Uvira. Ariko se kuki M23 yahisemo gusubira inyuma kandi yari imaze kwigarurira aka gace k'ingenzi ndetse abantu benshi bari bamaze iminsi basaba ko yagafata? Na kandi turavuga Uvira. Muri iyi nkuru yacu tugiye kumva mu buryo burambuye impamvu nyamukuru yatumye M23 ivuga ko yatabaye abaturage b'iminembwe, ibaruwa 16 zirengagijwe n'abahuza b'amahoro, n'uburyo Amerika yinjiye muri iki kibazo kugira ngo amasezerano ya Doha adasenyuka. Niba ushaka kumenya rero ukuri kuri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo itavuga mu binyamakuru byose, kora subscribe kuri channel maze dukomeze turyoshye iyi nkuru kugeza ku musozo. Bana natwe nicyo tugusabye mbere na mbere. Abantu benshi bakurikiranira hafi intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratunguwe ubwo mu bice bigize ikibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hatangiraga imirwano ikaze haburi iminsi mike ngo i Washington hasinyirwe amasezerano y'amahoro n'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu. Iyi mirwano yatangiye ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 ubwo ingabo za RDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, umutwe w'iterabwoba wa FDLR barasaga ibisasu biremereye mu bice bigenzurwa na AFC M23 muri teritwari ya Walungu, birimo centre ya Kamanyura ndetse na centre ya Kaziba. M23 yari yamenye umugambi w'iki gitero mbere yuko gitangira. Yakoresheje imbaraga zidasanzwe mu gusubiza umwanzi ikoresheje ihame imenyereweho ryo gusenyera ikibi aho gituruka. Nibwo yafashe centre ya Katogota iramanuka igera mu mujyi wa Uvira ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Umuyobozi wungirije wa M23 ushinzwe ibikorwa bya politike, diplomasi n'imiyoborere, Bwana Bertrand Bisimwa, yasobanuye ko ubwo abarwanyi babo bafataga umujyi wa Bukavu muri Gashyantare, imitwe ya Wazalendo yahungiye mu mujyi wa Uvira ikajya ihabwa ubufasha n'ingabo z'u Burundi. Bertrand Bisimwa yasobanuye ko ingabo z'u Burundi, iza RDC na Wazalendo byari biri mu mujyi wa Uvira byagiye gufunga inzira abanyamurenge batuye muri komine ya Minembwe banyuragamo bajya ku masoko no ku mavuriro mu rwego rwo kubica urusorongo. Ati banatangiye gukoresha drone mu kwica abaturage batuye muri Minembwe. Cyari ikibazo bigoye kucyakira, ariko kubera ko twari kure ya Minembwe nta buryo bwari buhari bwo kugerayo mu munsi umwe, 2 yewe n'icyumweru. Mu nzira hari inzitizi nyinshi kandi twari mu bihe by'agahenge. Uko icyemezo rero cyo gufata umujyi wa Uvira cyaje, Bertrand Bisimwa yatangaje ko ubwihuriro ry'ingabo za leta ya RDC ryarasaga mu bice birimo Kamanyura na Kaziba, M23 yabibonye nk'umwanya wo kujya gutabara abanyamurenge bari bakomeje kwicwa mu buryo butandukanye. Ati ubwo baduteraga twaravuze tuti rwose uyu ni umwanya wo kugarura amahoro muri kiriya gice cy'igihugu. Nuko twageze muri Uvira kugira ngo duhagarike ubwicanyi, duhagarike politike y'ivangura, duhagarike politike y'urwango rwibasira amoko, dufungura inzira zigera Minembwe, dufasha abatuye muri Minembwe kongera kubaho kubera ko bapfaga buri munsi. Bertrand Bisimwa yasobanuye ko mbere yuko M23 ijya gufata umujyi wa Uvira yandikiye abahuza amabaruwa arenga 16 agaragaza uburyo ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC rikomeje kurenga ku gahenge impande zombi zemeranyijeho ubwo zahuriraga i Doha muri Katari, ibasaba gusuzuma icyo kibazo. Mwibuke ko ari amasezerano y'agahenge yasomwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Bisimwa ati ariko nitwahawe igisubizo na kimwe ku mabaruwa 16 twohereje. N'uyu munsi turacyohereza ariko nta gisubizo tubona. Rero twaravuze tuti mwumve, iki ni igihugu cyacu, abahuza nabo mu kindi gihugu, abantu bose bari kudufasha ni abanyamahanga
si abanyekongo, ntibumva ibibazo by'abanyekongo nk'uko turimo kubyumva, ntibibareba by'ako kanya nkatwe, kubera ko ari igihugu cyacu tugomba gufata inshingano. Bisimwa yatangaje ko bamwe mu bashyigikiye ibiganiro by'amahoro babwiye M23 ko itabujijwe kwirwanaho mu gihe igabweho ibitero. Ati niyo mpamvu dukomeje kwirwanaho kugeza n'uyu munsi. M23 yakomeje umurego iragenda ifata umujyi wa Uvira. Yawufata ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12, ariko ntiyawutindamo kuko nyuma y'iminsi mikeya yatangaje yuko uwo mujyi yamaze kurekura, ndetse hagaragara imirongo miremire y'abasirikare bayo barimo basohoka muri Uvira. Gusa ntibagiye kure, ahubwo bagiye mu nkengero za Uvira, mu misozi miremire ikikije Uvira, aho ubungubu bunamye bareba Uvira ku birenge byabo. Ni ibintu abanyamahanga bavuze ko bidakwiye, kuko ngo iyo ntago ari ukuva mu mujyi wa Uvira, ahubwo no gukomeza kugenzura Uvira. Ku rundi ruhande hari abavuga ko M23 ikiri muri Uvira, ahubwo ngiri muri Uvira mu yindi sura. Babihera ku buryo M23 iyo habaye akantu gakomeye muri Karundu ihita itabara, ndetse ngo niyo kurasana kwabayeho hagati yayo na Wazalendo ndetse na FARDC bashaka kugaruka mu mujyi wa Uvira, bigaragaza yuko ngo aba basirikare ba M23 bakiri hariya mu mujyi wa Uvira. Bakanabihera ko bavuze ko mu gihe cyose hataza ingabo zidafite aho zibogamiye batazigera bava mu mujyi wa Uvira. Ibi byose byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko nibura M23 igomba kujya mu birometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira, hanyuma hakaba ariho bigaragara ko yari kuye Uvira, ndetse hakabaho n'ibiganiro. Ibiganiro by'amahoro bya Doha Kongo yanze kubyitabira kubera ko M23 ngigifite Uvira, cyangwa se yafashe ibindi bice bibanziriza Uvira, cyane cyane mu kibaya cya Rusizi, kandi kabifata nyuma y'amasezerano y'agahenge yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025. Ese kubera iki M23 yari kuyovira? Uvira yari yafashe ahantu h'ingenzi, hari strategique yashakaga. Abantu benshi bavugaga bati M23 genda ufate Uvira, ariko yamara kuyifata imaze kubagira mu maboko, bagafata icyemezo cyo kurekura Uvira. Mu rukerera rwa tariki 16 Ukuboza, umuyobozi mukuru wa M23 Colonel Nanga yatangaje ko abarwanyi babo bagiye kuva mu mujyi wa Uvira nk'ingamba yubaka icyizere mu biganiro bya Doha kugira ngo bigende neza. Ku mugoroba wa tariki 18 Ukuboza bari bamaze kuvamo, dore ko batangiye kuva muri uyu mujyi ku itariki 17. Bertrand Bisimwa asobanura ko AFC M23 yavuye mu mujyi wa Uvira ibisabwe mu buryo butaziguye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo n'ubusabe bwaje direct. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba M23 kugira ngo ihave, kugira ngo ibiganiro by'amahoro bya Doha bisubukurwe, kandi ngo bazumvishe yuko n'ubusanzwe bashyira imbere ibisubizo bya politike. Ibi ngibi byatumye M23 yumvira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko n'ubundi umugambi wayo no kwiringira ibiganiro bya politike, kubera ko ari byo bishobora gutanga igisubizo cyakemura ikibazo kiri hara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisimwa avuga ko mu kwemera ubusabe bwa Amerika, M23 yagaragarije uyu muhuza ko muri Mata 2025 yavuye muri Warikare, ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC riwusubiramo mu gihe byari byitezwe ko abaturage aribo bagombaga kuwugenzura bakigenzurira umutekano. Ati muzi ibyabaye, ingabo za leta zaraje zifata Warikare, zitangira kurasa ku basirikare bacu, zanishe abaturage zatekerezaga ko bakoranaga natwe, kandi n'abasirikare bacu barapfuye. Ingabo za leta zazanye drone zirasa ku basirikare bacu ubwo basubiraga inyuma. Twavuze ko tutakongera gukora ikosa twakoze. AFC M23 yagesheje kuri Amerika icyifuzo cy'uko mu gihe abarwanyi bayo bava mu mujyi wa Uvira no mu bice bihana imbibi, hakoherezwa ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo zirinde abaturage baho barenga miliyoni. Ati kubera ko murabizi Uvira ni ibice bihana imbibi bituwe n'abarenga miliyoni imwe, ni wabasiga uko nta mutekano nta buyobozi. Ibyo byarema ishyamba, kandi uziko ishyamba aricyo Kongo isanzwe ari ishyamba. Twari kwemera ko naho haba ishyamba. Twasabye abanyamerika kohereza ingabo zitagira aho zibogamiye, kubera ko ubusabe ari bubo bwaturutseho.
Bisimwa yavuze ko M23 yari itewe impungenge nuko ihuriro ry'ingabo za leta ryari gusubira mu mujyi wa Uvira no mu bice bihana imbibi zikongera gufunga inzira abatuye muri Minembwe banyuragamo zikabagabaho ibitero badafite aho bashobora no guhungira nibura. Ingabo za M23 zifuza ko uyu mujyi wa Uvira wagenzurwa n'abasirikare bahe. Hashingiye ku mwanzuro w'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu 2022 hoherejwe ingabo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo zibungabunge umutekano w'abasivili batuye mu bice byagenzurwaga na M23. Leta ya Kongo yatangiye kwinubira ingabo za EAC igaragaza ko zagomba kurwanya M23. Nibwo yoherezaga abasirikare Wazalendo na FDLR mu bice byo muri teritwari ya Masisi byagenzurwaga n'ingabo z'u Burundi zari muri ubu butumwa. Mu mpera za 2023 leta ya Kongo yirukanye ingabo za EAC izisimbuzi zo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zo zari ziyemeje kurwanya M23. Iz'u Burundi zari muri Masisi zasigayeyo hashingiye ku masezerano ibihugu byombi byagiranye muri Kanama 2023. Bertrand Bisimwa yatangaje ko iyo leta ya RDC itivanga mu kazi k'ingabo za EAC zari gukumira imirwano y'impande zombi zigakomeza ibiganiro kugeza ku musozo. Yizera ko iyo zigumayo aya makimbirane yashoboraga kuba yarakemutse. Kuri Bisimwa ntacyo bitwaye kuba EAC yakohereza ingabo zayo mu mujyi wa Uvira no mu bice bihana imbibi kuko M23 itagifata EAC nk'uruhande rubogamye. Yasobanuye ko ibihugu byo muri uyu muryango byo byumva ikibazo gihari kuko bicumbikiye impunzi z'abanyekongo. Ati navuga ngo yego, kubera iki izo ngabo zitakongera guhamagarwa? Zirahari, ziratwegereye, kandi ibihugu byatanzemo umusanzu byagizweho ingaruka n'iki kibazo kubera ko byikoreye umutwaro w'intambara zo mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo bicumbikiye impunzi zacu, byakira impunzi zihunga igihugu cyazo kubera imiyoborere mibi, zadufasha kurinda Uvira mu buryo bworoshye. Nubwo Kinshasa itemera igitekerezo cyo gushyiraho igice kitagenzurwa n'ingabo cyangwa ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho. Kinshasa ntabwo yizera ko hashobora kubaho iki gice cyitwa buffer zone kidafite uwo kibogamiyeho cyangwa ingabo zidafite uwo zibogamiyeho, kuko bo bavuga ko ibigomba kubahirizwa ari biri mu masezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha mu kwezi kwa 10. Ayo masezerano ateganya ko hajyaho ingabo zituruka muri wa mutwe witwa IGVM ushinzwe kugenzura imipaka cyangwa umeze nkawo, bagafatanya na MONUSCO kugenzura ko agahenge kubahirizwa. Ibyo kuba rero haza izindi ngabo nka East African Standby Force ntabwo Kongo ibikozwa, ivuga ko agomba kubahirizwa biri mu masezerano y'agahenge kuko niyo basinye, nta kindi kintu bifuza kumva ku rundi ruhande kitari icyo ngicyo. Bizwi ko M23 yavuye mu mujyi wa Uvira, ariko nibizwi niba yarasubiye muri centre ya Kiriba bakagarukiraho, niba bari mu misozi iri mu burengerazuba bw'uyu mujyi se, cyangwa se intera barimo mu bice byo mu majyepfo yawo ku nkengero cy'ikiyaga cya Tanganyika. Ibyo byose nta numwe ubizi. Gusa Bisimwa asobanura ko urugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Kongo rudafite ibice bihoraho yavuga ko ruri kuberamo. Ati niwavuga ngo M23 iri hano cyangwa FARDC iri hariya, nta mirongo y'urugamba ihari. Sinakubwira ngo twasubiye inyuma tugera muri aka gace na kariya k'ingabo zacu zizaba ziri muri aka gace cyangwa se kariya. Oya, urugamba turugendana narwo bitewe naho rugeze. Kugira ngo rero igisubizo cye cyumvikane neza, Bisimwa yasobanuye ko iyi ngingo irebana n'igisirikare kandi ko ibijyanye n'igisirikare biba bigomba kuba ibanga. Yemeje ko arubwo abarwanya ba M23 baba bazengurutswe n'ingabo za RDC cyangwa se begereye ibirindiro by'izo ngabo za RDC, bityo bikaba bitaba ngombwa gutangaza aho izo ngabo ziherereye cyangwa se na tactique barimo kugenda bakoresha mu ntambara. Gusa tugaruke muri Uvira, situation imeze ite? Kugeza ngubu mu mujyi wa Uvira, nkuko leta ya Kongo igenda bitangaza, ivuga ko mu mujyi wa Uvira ngo M23 ikiriyo. Urusaku rw'imbunda rukomeje kugenda rwumvikana. Nta munsi hatumvikana imbunda mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe abaturage barimo kugenda bahunga imirwano mu majyepfo y'uyu mujyi, bagerageza kuwinjiramo ngo bawuhungiremo.
hashize iminsi 3 uyu ni uwa kane humvikana urusaku rw'amasasu muri aka gace, cyane cyane ahagana za Makobola, ni nko mu birometero 20 uvuye Uvira, agace kagenzurwa nabo ku ruhande rwa FARDC. Ubutegetsi bubangikanye na leta busa n'uburimo gushingwa muri uyu mujyi wa Uvira nyuma y'igenda rya 23. Mu 23 yari yatangaje ko yavuye mu mujyi wa Uvira hagati y'itariki 17 na 18 ku kwezi. Hashize ibyumweru hafi 2 nyuma y'iryo tangazo. Nubwo umubare munini w'ingabo zayo wavuye muri aka gace, bamwe mu bayobozi b'uwo mutwe baracyahari, kandi ubutegetsi bubangikanye na leta bwatangiye gushyirwaho. Ku butaka abayobozi bashyizwe mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Uvira. Amakuru avuga ko abantu berekanywe nk'abayobozi by'agateganyo b'abasivili bashinzwe ubutegetsi hariya bashyizwe na 23. 23 itsimbarara ku ngingo imwe. Uyu mutwe ntushaka ko ingabo za Kongo zigaruka cyangwa ngo abarwanyi ba Wazalendo bagaruke muri uyu mujyi. Nk'uko abayobozi ba 23 babivuga, izi ngamba ngo zo gushyira abayobozi n'izigihe gito mu gihe gitegerejwe ingabo zitagira aho zibogamiye, force neutre, nk'uko uyu mutwe wabisabye mu byumweru bishize ujya no kuvara mu mujyi wa Uvira. Abantu barimo gucunga umutekano mu mujyi wa Uvira. Ku bijyanye n'umutekano, abantu bambaye imyenda y'umukara baragaragara mu mujyi wa Uvira. AFC 23 ivuga ko ari bo bacunga umutekano, ikabita local defense. Nk'uko uyu mutwe ubyemeza, ngo ni abasivili n'abayobozi ba 23 bahawe amahugurwa ku matwara yabo, ni abakadazi. Bamwe muri aba ariko bafite intwaro. 23 igasobanura ko atari igisirikare cyayo cyangwa polisi yayo, nubwo ngo bafite intwaro. Umwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa 23 avuga ko hari abaturage bagera ku 500 muri Uvira, bityo udashobora kubacungira umutekano ukoresheje inkoni. Niyo mpamvu bamwe bafite imbunda. Ku rundi ruhande ariko, nk'uko abaturage babivuga, imodoka zagaragaye ko ari za 23 ziragenda mu mujyi, cyane cyane mu gitondo cya kare ndetse na nimugoroba bagenda babona imodoka za 23 mu mujyi wa Uvira. Muri ibi bihe, akanama k'amahoro n'umutekano k'umuryango umwe bwa Afurika kateranye kuwa mbere ku itariki 29 Ukuboza kiga ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida w'iyi komisiyo y'umuryango umwe bwa Afurika, Mahamadou Ali Yusuf, yibukije ko kubaha ubusugire n'ubutaka bw'ibihugu binyamuryango ari ihame ridashobora kugibwaho impaka, kandi ariyo shingiro ry'imikorere y'umuryango umwe bwa Afurika. Yamaganye ifatwa rya Uvira ryakozwe na 23, avuga ko ari ukurenga ku masezerano ya Doha ya Washington. Aka kanama kasabye ko ingabo zose z'amahanga zita ziva muri Uvira, hagashyirwa mu bikorwa byimazeyo umwanzuro w'2773 w'akanama k'umutekano ka Loni. Mu gusoza aka kanama kamaganye igerageza iryo ari ryo ryose ryo gushyiraho ubutegetsi bubangikanye na leta ku butaka bwa Kongo, kandi gashimangira ko hakenewe igisubizo cya politike kugira ngo umwuka mubi ugabanuke burundu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu iyi niyo situation iri muri Uvira, imirwano irakomeje, ndetse 23 ikigaragara nk'uko bivugwa ngo yaba yaramaze gusubira mu mujyi wa Uvira mu ibanga rikomeye, kuko hari abantu bayo barimo kugenda bagaragara hariya mu mujyi wa Uvira. Ari nabyo leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ati kuko nta mwarakoze retre, ni mugende muve muri Uvira, mugende nibura mujye mu birometero 75, hanyuma bigahura n'ibyo leta ya Kinshasa nayo ivuga ko byanze bikunze 23 itigeze isohoka mu mujyi wa Uvira, ahubwo ngo habayeho kujijisha kugira ngo abantu bizere ko yavuyemo, ariko ngo itigeze ivamo by'ukuri. Ibyo byose nibyo abantu bakomeje kugenda bahanga amaso bareba ese koko 23 yavuyemo cyangwa ntiyavuyemo. Ku ruhande rero rw'ingabo za leta ya Kinshasa, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo zahishuye umugambi wo kwisubiza umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mbere y'uko umwaka mushya utangira mu ijoro. FARDC koko irisubiza Uvira? Ni ikibazo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, niba koko uyu mutwe wa FARDC cyangwa se abagisirikare cya FARDC kiri buze kwisubiza umujyi wa Uvira. Uyu munsi rero kuva ku itariki 24 Ukuboza ingabo za RDC zakajije ibitero mu bice biri hafi y'umujyi wa Uvira nka Makobola muri teritwari ya Fizi, zari zimaze iminsi zongera abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo, abacanshuro ndetse n'ibikoresho zifashishwemo n'izubirigi mu buryo bw'ubwikorezi ndetse n'ubwa tekinike. Nyuma y'iminsi 2 rero Makobola igabweho ibitero mu bice biri hafi y'umujyi wa Uvira, bivugwa ko
ngo ubwato butatu bwari butwaye ingabo zibarirwa muri magana n'iz'u Burundi n'iza RDC bwageze ku cyambu cya Baraka muri Fizi bugeze mu mujyi wa Kalemie mu ntara ya Tanganyika, bukaba bwari butwaye n'ibikoresho bya gisirikare ngo bigamije kuza kwisubiza umujyi wa Uvira. Ababirigi bakoresha drone 10 bageze mu ntara ya Maniema kugira ngo bafashe ingabo za RDC mu bikorwa byo kurwanya M23. Bakaba barahasanze abasirikare benshi b'abanyekongo n'abacancuro bari bahageze mu minsi 2 yabanje, byose bikaro kugira ngo barebe yuko ngo FARDC yigarurira umujyi wa Uvira mbere y'ubunane. Ibyo nibyo abantu bakomeje gutegereza bareba ese koko ibingibi biri buze gukunda, ibingibi FARDC irimo igenda ivuga ese birashoboka. Byose rero nibyo dukomeje kugenda duhanga amaso. Reka rero tubwire ko turi kubategurira andi makuru tugiye kubagezaho mu kanya gatoya. Mukomeze kubana natwe, mukore subscribe niba utarayikora. Ciao ciao.